Сәлем достым! Мен сені біздің лаборатория бізде көруіме бик шатмын. Бірде біз қызықты тәжірибелер өткеребіз, фәнни ашыштар ясыйбыз, һәм мауықтырғыш, баш ватқыштар шешебіз. Сен әзір ме достым? Олайса кеттік! Достар, мен сізге бүгін мауықтырғыш, баш ватқыш әзірледім. Ләкин әлгі баш ватқышның легендасы, риваяты да бар. Тыңлағыз. Бұрын заманда ешегенді бір патша. Әлігі патшаның бір бақшашысы болған екен. Һәм әлігі патша бұл бақшашысын яратып бітірмеген екен. Һәм күнде аңа бірәрненді баш ватқыш бере тұрған болған. Һәм шулай деп күннерден бір күнні патша бақшашысын янына шақырғанда әйтейген. Бақшашым, міне сеңа шираттағы әмірім. Сен менің бақшама 9 ағаш отыртырға тиішсің. Ләкин әлігі ағашлар 3 ағаштан тұрған 10 рет тәшкил итәргә тиешти. Бақшашы нәрсе эшләсен? Яхшы патшам дигәндә шығып киткән, уйга баткан. Дуслар, әйдәгез без дә сезнең белән бергә бу патшаның әмерен үтәп карыйк. Димәк, без әлеге баш ваткычның шартлары буенча 9 агач утыртырга тиешбез. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 һәм 9. Дуслар, хәтерлисездер, біз патшаның шартлары буенча 3 ағаштан тұрған 10 рәт ясарга тиешбез. Әйдәгез бергәләп санап карыйк. Димәк, 3 ағаштан тұрған беренче рәт, икенчесе, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Tağın 2 rət var ekan. Yedincisi hem 8-incisi. Dostlar, 10 rət gelip çıkmadı bit. Bu başvatqışını, bu Yavuz Patşanın əmrin nişik ötəp bula ekansan? Əydəgiz baqşaşı bilən birgə biz də oylap qarayıq ali. Ya dostlar, bu başvatqışını şişe aldınız mı? Baqşaşı Yavuz Patşanın əmrin biremin ötüye alған. Hem ixtibar bilen tınlağız. Baqşaşı ağaçlarını mine bulay etip oturtmagan. Ol onlarını birazgına başka şarak etip ornaştırgan. Demek ixtibar bilen qarağız. Demek birinci 3 ağaçını ol mine şuşla ettirip oturtkan. Bu resimdeki kebek. Olga taba şirattағы 3 ağaçını ol mine bulay ettirip oturtkan. Bu resimnin Oscar'ı kebek. Qalğan 3 ağaçını ol mine bulay ettirip oturtmagan. Ol onlarını mine şuşla ettirip ornaştırgan. Әйдәгіз хәзір біргелеп 3 ağaçtan тұрған рәтләрін санап қарайық. Демек, başladık. Birinci rət, ikinci rət, üçüncü rət, dördüncü rət, beşinci rət, altıncı rət. Dostlar, tağın 4 rət gerek.
Аларны бақшашы менә былай итеп ясаган. 7-нче рәт, 8-нче рәт, 9-нчысы һәм 10-нчысы. Күрдегезме, дуслар? Хәйләкәр бакчашы агачларны менә шушылай итеп утыртканда, патшаның чираттагы әмерен үти алган. Я, дуслар, ошадымы сезгә бүгенге башлаткыч? Ошаса, мин мондый башлаткычларны күрсәтүемне киләсе тапшыруларда да дәвам итәм. Шуңа күрә безне карамый калмагыз, дуслар. Шаян тәҗрибәләрнең кайбер чыгарылышларын күрә алмадым, карамадым дип борчылсагыз, Шаян ТВ каналының YouTube каналына язылыгыз. Әлеге каналда минем барлык видео язмаларым да урнаштырылган. Ә мин әлегә сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш!